Braći i sestre, još malo pažnje, molim vas. Rekli smo tamo, na onome mjestu gore Luke, da je uvijek bilo velikih ljudi, velikih dijela i da će uvijek biti onih pravih vitezova i viteški se bore za pravu istinu. Evo ovdje sa nama, kako Boga vi odlično znate, jedan vitez našeg vremena koji potiče iz jedne mučeničke porodice iz plemena Blagojevića. Samo ko ne zna, 222 Blagojevića su stradali u Dolima, u Pivi, i tamo je sad crkva napravljena, kapela Njegoša. 222 iz njegovog bratstva. Jedno od najvećih, najstradalnijih brastava u Crnoj Gori, ako ne iše. I to ga je obavezalo da i on bude borac za istinu i za pravdu. I još da ga predstavimo malo, on je višegodišnji član crkvenog odbora, uzorni član crkvenog odbora, također od skoro predsjednik Srpskog pokreta Njegoš na nivou cijele Crne Gore. Za taj sav svoj trud mi smo mu dali malo uzdarje, crkva mu je dala. Orden Svetoga Petra Cetinskoga, koji je jedno najvećih odlikovanja naše crkve. I naravno naravnički profesor Jugoslav Blagojevića, koji su od vas učili najbolji. Što je neodvojivo pedagoške nauke, pedagogija, to zna naš profesor Jugoslav, učio vas je da budete dobri ljudi, da čuvate ćirilicu, da čuvate srpsko pismo, da se borite protiv svake agresije, naročito one NATO agresije, zajedno sa svojim učenicima, naravno koji god je vjerojatno ima dosta. Ima li vas učenici, gimnazijalci, ima li vas ovdje? Da sledujete svoga profesora i dalje, se i dalje borio, vidite sa nama, brani svetinje naš profesor Jugoslav. I daj Bože da ga neko naslijedi u našoj gimnaziji, da nastavi taj njegov viteški put, da nauči djecu da je istina i pravda iznad svega, iznad karijere, iznad interesa privremenog i prolaznog. To je njih učio Jugoslav, ne samo matematiku i računice, nego tu glavnu, vječnu, nebesku računicu. Da budu dobri ljudi, dobri hrišćani. To je njegova najveća zasluga. Kaže, daj Bože, da se nađe još koji vitez kao nas Jugoslav, da nastavi, a to zavisi od vas, gimnazijalci, da nastavite tu borbu za ćirilicu, za srpsko pismo. A Jugoslav je to nastavio još od onih učitelja i nastavnika iz 16. godine, kada se okupirala Austro-Ugarska. Pa su oni tada, ima rečenica koja je ostala zapisana, rekli da je srpsko pismo i ćirilica arterija našega bića. Taj njihov posao nastavio naš Jugoslav, a računamo da će biti još neki hrabri ljudi, odvažni, dostojanstveni kao što je bio naš Jugoslav, koji je morao čak i na sudu da brani tu svoju pravdu i ispravni postupak njega i njegove djece. Pa je ovdje na opštinskom sudu izgubio 2 puta, ali što je radost velika na višem sudu u Podgorici, on je dobio tu presudu u potpunosti. Nama uliva nadu da ima dobrih, čestitih ljudi svugdje, zato ništa ne treba generalisati, ništa osuditi načelno, postoje dobri, kako govore naš patrijarh Pavle, pjevamo u njegovu pjesmu usput, budimo ljudi. Ili ljudi, ili ono drugo, a da vidimo, nije težak izbor. Sada molim našeg profesora, uvaženog Jugoslava Blagojevića, da nam se obrati i da nas pozdravi. A i vi njega pozdravite ni gromoglasima pozdravi. previše i nezasluženih potpunosti
nešto reći. Zato ću ja vratiti se ono što sam naumio, ne očekujući ovakve riječi od našeg dragog oca Željka. Dakle, časni oci, sestre monahinje, braće i sestre, uvaženi Bjelopalići, Katunjani i svi ostali. U jednoj svojoj pjesmi najveći živi pjesnik srpski Matija Bečković se pita šta bi bilo da se pojavi Bog. Da lijepo pane, pa da više nema, ima li ga, nema li ga. Gdje je, jesi li ga vidio, no da dođe, da ga svi vide. Mi malovjerni smo, nakon svih dešavanja u Crnoj Gori u zadnjih mjesec i pol dana, makar tu dilemu riješili i dobili odgovor. Bog nam se, draga braće i sestre, javi. Naši visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, preosvećeni vladika Joannikije i ostali episkopi Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori sa svojim mudrim sveštenstvom, kao nekada Mojsije, udariše štapom i razdijeliše more. U našem slučaju oslobodiše gradske ulice i drumske puteve i povedoše narod u litijama biblijskih razmjera. Uputiše se sa svojim pravoslavnim narodom, ali i sa pripadnicima drugih vjera i nacija na put izlaska iz mraka i tame, iz okupacije i ropstva, iz bezakonja današnje Crne Gore, ka slobodi, pravu i pravdi, ka svjetlu koje već naziremo na kraju tunela. Sasvim sigurni da ćemo našom istrajnošću, našom masovnošću i našim jedinstvom, a prije svega našom vjerom, ostvariti ukidanje ovog nazovi zakona o slobodi vjeroispovijesti. Kako je? Bili smo, braće i sestre, počeli da sumnjamo u sve ono što smo čitali, učili i slušali o našim precima, gledajući nas današnji. Ali ovaj pokret naroda u Crnoj Gori pa i u Davlogradu nas uvjerava da u nama još uvijek teče krv predaka naših i da se ono što je u nama bilo duboko zapretano razgorijeva uz plamen svijeća na molitvenom hodu na litijama koje su pravo Božje čudo koji se dešava pred našim očima. Mali doprinos svemu navedenom je i ono što ću vam sada saopštiti, a što je u nekoliko već i od Željko saopštio. Većina vas zna da sam bio disciplinski kažnjen od strane direktorice gimnazije Petar I. Petrović Njegoš zbog borbe za odbranu ćirilice u našoj školi. Ovih dana je napokon stigla i konačna presuda u sporu koji sam tim povodom pokrenuo, kojem su prihvaćeni svi moji tužbeni zahtjevi i ukinuta odluka o disciplinskoj odgovornosti i izrečenoj mi kazni. Ova mala pobjeda nije samo moja, već je ona plod jedinstva o kom sam govorio. Doprinos ovoj pobjedi su dali prije svega moji sadašnji i bivši učenici. Građani Davlograda preko udruženja Bjelopavića i prijatelja Bjelopavića Mili i Pavle i posebno mitropolija Crnogorsko-primorska i Sveti Sinod Srpske pravoslavne crkve dodjelom, ja uvijek kažem, prvo mojim đacima, pa tek onda i meni ordena Svetog Petra Cetinskog za pokazanu nepokolebljivu vjernost i ljudskom pismu i nevinim žrtvama zločinačkog NATO bombardovanja. Svima njima dugujem veliku zahvalnost, a vas molim za veliki aplauz za sve njih. Sve ovo navodim, ne da bih, ne daj Bože, nikoga izvalio, nego da bih ukazao kako se onda, kada smo složni, uporni i jedinstveni, možemo oduprijeti i podijeliti i da pravde i istina mogu trenutno biti poražene, ali da na kraju pristuju. Da pravda i istina i
i ovako degradiranom i kompromitovanom crnogorskom pravosuđu pronađu put do čestitog i poštenog sudije, kakav je sudija Višeg suda u Podgorici gospođa Verica Sekulić, koja sudi ni po babu, ni po stričevima, već po pravdi Boga istinite i po zakonu. I da završim riječima onoga koga sam citirao na početku ovoga moga obraćanja, velikog Matije Bećkovića, koji kaže: i kao što je pre 2000 godina sve skočilo na jednoga kličući raspni ga, raspni, nešto slično se danas događa sa Srbima. I kao što je snaga jedinca sveta bila u njegovoj nevinosti, u osjećanju da strada na pravdi Boga, je i najveća nada i snaga srpskog naroda. Hvala vam i živjeli! Sveti